Yo, I was sharing the one perfect in for us and never more do. Hey, meme, and my bamunio, not to me a kitamano, and you to make it one. And my bosom be warm one. Would you have video? Now we will be a bosom on the day, a ship. And for and commercial, and market a spirit here, and do a song. I would be a good or bad which the from. Show ye. Abusuafo ene ye danyame ase wo hwe me eye Warrior Prophet TV channel so na wo hwe no me de bomoden na subscribe ema me abusuafo se ne wo hwe me eye Warrior Prophet TV channel so na wo hwe no aha ye sunsum headquarters ai sunsum headquarters ye rua sunsum ye sunsum esuko me akasa nsem ni bi wo ho ya meti a na eye me sunsum ni nsum awura mu bi eti ene nso so de ampaye a ebedwa ene me se ampaye a ebedwa Warrior Prophet ewo ha sei owo me nchen ha sei na na asema ye beka fa ho de odofo bi betwam ho akọ bo modia na fra obi na onu nso fra obi na ka chen se ombra page ha sei on be subscribe na ombra me hwe video yi bi aha ye sunsum headquarters me pacho ye nsemre ni metwam ho akọ aba ye be hye enko mo twehwe na sei. Friends and family, my name is Pastor Awaga. I'm the CEO of Billionaires Avenue. I urge you all to subscribe to the Warrior Prophet TV. Each and every afternoon, that is what I watch, and I tune in on YouTube. Warrior Prophet TV. Watch it and the life will not be the same again. He is given the opportunity to unveil some of the secret or hidden things in the Bible. So subscribe, follow, and then your life wouldn't be the same again. Thank you. Warrior Prophet TV. When I catch you soon, some ye can't ye hinter, I won't for winning who ye. Dear, if ye bay for dear sea war. Dear, ye dear hinter warno. Yamedane di edicho. Me patch Warrior Prophet TV. Sawo Pasha, and ye not a YouTube. Miss Row. Koshe. Na dear Yamenam so the beya wa brabono. Who be drew. Yameno Cassie. Na until any more fan show. Obapa Christine. Abusuafo me sami ma wakwa aba me da wasesa wagibre na wugusua ehwe me aha eye sunsum headquarters aha ne ka sunsum asemu na ene ye kasafa ema ho ai ma ye ka ema ne den na ma tumi ye niema bebre na so se na damu ni me ne Warrior Prophet wa ase wo be kire ye mu niema tumi ye niema etumi kofa ba ene de ma so etimi de ebreye wo ya brabomu ne ma papa ma etimi de breye enti yen semre no ye beko Warrior Prophet oba ma me ma wakwa ba me jo so e wo Metatron eni na bofuo ni Nyankopon etimu amen Warrior me gidi say Yehowa te ase de ye nyina ye mpomu eye Warrior Prophet ene ye kasafa ema ehum
warrior prophet dey di kan e kam emma krom omo ne hwan emma oh emma eye enipa esesoboafo a Awurade eyi wo emma yen since Adam emmereso na emma eye nkrofo bi omkita tumi omo sanso wakokoduro na wo hwehwe Satan na wuhia oba na why den wasan because no any oba na ti anyone kwan say you have to joke with a woman. Emma wo tumi ye ka tumi a tumi e ma kita no emema ni kobu di agoro wo ba da obehwe fom. This tumi bone no. Yes. Emma Kita tumi a o kita wo mo no. Hey, oba da bia bosomi bi ohunu mojanim. Wo ho de ade bia tumi bia wodi moja no esusuro no. Ene na botaye benti pa na Nyankopon bo ma. Nyankopon bo oba se omeye bi ma se soboafo. So tiase na ade no adane. Ade na adane ma oma be ye tumi omo asa ye bo. Yes, e ma wutumi. Owo ne ba trum hwan no one ne kasa first. Oba no ho no ko. Ono oba ne kasa nti ma kita power. So tiase udi agro kasa oyo oba wonti be nyame oba oba twa hwo sisia. Oba si oba eno ba to so ye fa bi na ma so ye nhira ade bi a wode ba ma oba na obo ho na ode ama wo o ma ni sika no ma waduane o ma ni nsuo no ama wo eba nche se wiase mu no ema no efa bi mi ye kan wa enye yie efa bi ye efa bi so ye nye unya oba papa wasumodwo na unya oba abone a wote oba bi nka sisi echi nka yes ehwafo mpepacho bomo de yi wasum ene de me se ampaye bedwa yi wasum ye pamra ye kasa fa ma hoye warrior prophet se ema no efa bi momo ye efa bi momo nye efa bi momo ye sesen oh efa bi oba eye se obeboa wo abrabom o be ye wo se soboafo wo abrabom wodi nhira beba wo abrabom so tiase e was time ya obetete oba na obeye papa ene e was time ya obetete oba na obeda ne bonsam de ayede a kire wankasa ware nje ma wo hono no omu kitatumi oba bia kitatumi de bia kase bema bia echi no behind every successful man there is a woman ni esaso akase a man's downfall esaso ye oba ese a man ankasa ne ye ho asem omo ya bo adane ma me frɛ ma chameleon omo ya adane wo dane papa che na odane papa che odane bone che na odane bone ya kire wo saa na oba ye den etie enti oba de be ma bia wutie me ese usuru oba ma ne ma ba munwane warrior prophet pacho die ne be me hu so oba yi kita suma bone ne ye ne kasa eno be hu so oba we die wodi ne ho agoro oba ye Delilah on the Delilah yes Samson so dia oba be oba abrabo man to bo ase na korokoro Yesu Kristo ko bo ka kire Peter no mo se no obi anka nche so one na je nkwa no ma o mo nka nchiro bia bo ko to Samaria ni ba no ka che so one na je nkwa no to oba de wodi oba agoro to say Yesu Kristo no kwantimi anyina oba na no ma oba wodi oba ho agoro be woro dress woni pam ebusiafo ene de ahabeye da ankasa it was Delilah akro yodi ko yes honom no me pacho wonti sa no oba bi betimi adede ne ho awura ware bi mu na fe oba bi betimi adede ne ho awura be ma bi abrabom o ma for odo oba for oseye oba for wodamfo oba for ade papa bi a ekita wo no oba ba bagie afiri won nsam se de ohu wo ho eche no ne na ama ne ba onya wie pe no ano onya wie pe ayesi sire kwemfu yi agi sika ene dollar ene obi a wasi fie onye sika ni wie pe wo to akora kopin ba foforo ti oba de esusuru oba ne wadede ne ho abewura mu no be ma no entimi ensesa oba no o timi sesa to de ene suban de age cha wankasa wonni padua na oba sesa suban emia meye ma adwen se me sesa wo sesa suban enti ro kenkafo abia fa me ko Delilah ne Samson if I assembly of Judges 16 verse 18 was na Delilah hunu say Samson aka na kuma masem nyina no osoma ma okọ frɛ Philistine for asafo wo so ye de wo ka na kuma mu nsem nyina nti wo hie oba obemabu wo hie oba ne no aka na nsem nyina ache no odwa nanum wo be so de yetia oba suro oba kwa suro oba wonyi nche
so mama o ko Philistine for asafo hene se momra preko pe sa efi se Samson aka me na kuma mu nsem nyina wo so aye de wa ka me na kuma mu nsem nyina ma de me de ma ho ofe na de me de mani ntoni prepre no me de ade me de makeups na chin sina Philistine for asafo hene no ba ne nchen sa no okulokula sika e wo wonsem no de dan wo ne nan kurom udi agro ba beto on waje 50 pesos kan yanko say na Delilah de da Samson wo ne nan kurom so no fra wo be bi ma ne be yi ni 3 pesa wo frɛ wo be man be yi ni 3 pesa de enso no wo frase bra Samson ase wo so ye den wo frase bra e ma bi wo no mo ba me ma bra bo mo be bre na se e na ma bi wo mo ba me ma na be mo be peja wo mo e mo mu du be bi papa enti ne e ma no enyo mu nyina no ye ma abone ye wo ma papa wo ho e ne wo e ma abone wo ho ti se Delilah sia no yo ba abone ko ti azie Solomon na dwaman bebrebe obebo ye nyina gina wo ba so because Solomon ye ye for boys Solomon ye man de aduro na enya na omonya bebrebe abanya bebrebe de aduro makeups ne bebrebe enuro wom wo de ba be chame ukunu yisike ne wo de ba be chame no ye from entafuyifuo omo ye entafuyifuo Slay Queen for ni entafuyifuo oh Slay Queen for wa Ghana nyina omo ye entafuyifuo ye from entafuyifuo obeyi ukunu onu so one ne ntena yes o de gibibi na efi o keke yes o de gibibi nto ba ko ye ne to oba kutwa na fulum ama na fura ye flat ne sa be mai ayire na ne ho kafo na oba on ne tenu sa oba no ede na wo se wo ye ani kunu no sa bre na bre nyin dada no siesie homa wukunu ni kan ho se de ntafuyifo ne fa ban pai botai wukunu achi se ntafuyifo ma na e ba nyame nkokunu mirim ne omani so just say yen paibo any one kasa appearance na wo se wo ye ye ne ma bi se ma na from ntafuyifo not yet obe use here because oba bi o wa yen ma na mu kwa hu yonko ba bi a wo hwe ne kwa nhwe yes wo hwe na wo timi hwe wan kasa wo pɛ mu kasa oba di o di mu wan kasa ni se ono no o use spirit bi e dey this edge so yet obe ma bi timi hwe oba na o de ne ka akopɛ mu se etim no wa sai ka wa sai obi ni ama obi su timi hwe oba bi sa na no asonsu se etim hey see if you Ojaman farm of one tap for you was what Ojaman fourth ahofefo entafuyifo Ojaman modu do anything yes anu odi na Ojaman moton amanaman what na Ojaman moton amanaman no odi na ntafo aye no ton yes what do be you so ti ateti Slay Queen fo nyina nyina mo madam wo Ghana hanom so ti ase omo opani yes omo opani so obi na de no wura saade yes ti de omo wura saade ayeso ma no mo boba asibra no omo madam odu wura saade ni na warrior de ye won say uhu omo nyina so a obi enu oyefu omo nyina ho fe oba ni akokodura enka be ma wahia ne nne uni na chinko ni fie so okoku so okoye oden ye die chire yo akọwọ ni dress wa peje ne nan so yesi ade chi kontin nka kra fa ne ho akoye de obeye wie enti no ema kita kokoduro bi a emema bibi so yesi just say yakasi be ma na edin be ma na ye busu aniti no oba kra de oye den kra chain be ma no wo be ma wo ni bi say oye kukudufo ne papam ne bone ne anything and a spirit to be possessed ma is so the idea spirit be ma spirit to be possessed yi otoba is I ha sorry dem yeah we run sorry baby no mutugu e ma no so na ye dose wa sorry ni mu yeah ta honhom enu omo ye adwuma ahonhom no omo kasa enu omo soso omo san wotumi enu oba bia san wo bosom hye ne ho oba wo bosom hye no wo already ade u kire mu ma me ne ma hwefo oba bia wo bosom to ti ate oba bia wo bosom a bosomi bia bosom ne no moja oba oba bia wo wiase bia wo bosom ehye wo a bosomi bia wo no moja aya yesi ye kwa himfie wo kwa himfie abosom nzi wo ahi fata na ma himfie ehye ehye honom nti ehho na ehho ne bosom ehho ne bosom udi ne ho agoro wo ne be kire eno ne ma me ma ho popo no na se ahimfie ho ye abosom yi di moja ide bia no emema ni bi wo ho no ma oba ne emoja ne bamu no otimi ni ko ibe no edi nsusu so bo ne bi ma be ma na so bo ne be be opa to ya tie tumi e ma kita
enye to make it to. Yes, I will probably didn't say money them crowd for Baswa. Yes, so the 4 bars. I thought for be go many months. O man do mo yira nyina agina sire kwenfo mo no mo da wo ka mo ni hotel and mo ma do mo nyina tutuko. So that what bad the to me kita yes no what bad so me bre was here just seconds or be you yeah just age one team no anya de your back fine bia so no wo ba wo ro ne ho kire ne say we tim ewo ewurade mu ne ntim oga jan say wo obuwa me ma say ko de nyema nyina agya me but wo de wa mfa wa anya dan ama me enti say wutintim Spotify re so ne ho feyi ankasa enti no ba de yesi wutintim wantintim on tura otwa to Joseph so enti no ba de etase yesuro ma na mo ba so ma ya eno mo so nka adwuma ne ho a enye yi enti no ma yokumfu donfu yes wa wontimi enkonya ma o ma yesi bata twene na o se o fa no enti ne papa wo benya no eno ni asem no wonye oba pa wa so dwo na okay warrior prophet me pacho emma no asofofo ye kai say oba betimi ayi wase ahwefom sisi ano osofo bu owo a owo adom ente ya oba ne eba na sunsum no enka ncha na obu na nigu so yeah o say akonno ne dwaman no ene masofo no ema ne yi omo hwe oni ahohye so ohun oba na ne ho ye fe ni pe no nim se wawi ba sunsum no won hwe ni paban oba na ye eye what you see so hwe ni paban oba na ye ansa na woni na ife bia woni ne betena na woni be bibia woni ne betena ansa woni ne be bibia ema bibire wa marine spirit ne ne ma di nachi wo kofa ne ba wa bra boma marine spirit ne be ko atia wo ne ma papa se mana ya sa 2 minutes di o machi no mo na kofa 2 minutes na say 2 minutes kasa because omo ni meri madufu di paint no woni beri makoda o empoa no last me ko ye direction bi wo mpoa no bi da wo kodu onim kodu no na sense no emu no wo hye a wo mo da se 2 minutes pa betimi abegina honom na wa possess oba no na de ye ya ne say oni bema no na wo ho nsusu na oba ni mom na 2 minutes da bawa esa say ma ye ha ye kukudufo de but e ba ni sunsum na omo ye easy to convince so get oba bia ye easy to convince bema betima fra oba no be dada ono be nenko obenya sisia entine e ma bibire ye easy to convince me ba cho bi chiro na famiko ye nkan yenhwe asem bi wo Proverbs 6 verse 24 no wose na hwe ohun ye wo oba abone ho wose hwe ohun ye wo oba abone ntie wo oba papa ne wo oba abone wose no kuta tekrema dokodoko wose okita tekrema dokodoko ne tekrema ye te me wani mmere oba wa ho ofe na wose aho ofe ne mema wani mmere na ho ofe na ade ewu ni mo na ya mpanifo be se ye mfa ho ofe nkwa ware ye ware suban ye ware aho ofe so dia de fa na ni so ntatan so nchewo ni eyelashes na wo bu ni oba bi wa wo hye eyelashes ni wo bu kira wo ban hwa wo be ni abo se ni nyina tumi wom wo bu akira wo bu kira no di na chi don ye from ntafuyifo wo be yiw to aso ni enko aso wadi oba dwamanfo ntino oba ma bi di pan no sini yes so oba dwamanfo ntino ne magufie wa o ma 10 okoshi asire queen no de enkwara no school fees akoma no wo oba fia bedi dokuno tin no dey as here ti obi ma ohun sire queen na yiri sika ko timi wi ade command sire queen yes sa sire queen no o de edro na eyi na na say be ma na kono bo ni biti sire queen for o na mo kwa omu chino because adwuma na wo mo ye no e so mo so bo mo ho ban ejimi me ma ne de omu sika ye de e ma wo Ghana enkoso bebre gina sire kwenfo yi so because sire kwenfo na fa ye mpifo ne ye minister fo no e no mo wo bere wo no mo sa ban sika ma wo e ma wo yes ye bisom ko mu hu bebie sika no afa oh ahwefo ya asem o pacho yes obe ware oba ware suban enware ahofe me pacho ye twa ye ho kopensu obi nom ye samba bi ma ye beto ye komo twetwe ne so na wo wunim se cost wan kasa nti ye twa ye ho komra sisia
hear me say yeah. Manani nido senya me betumi aye. Other 4 minutes as some young back opinion may come for the Warrior Prophet TV at the amount. Our YouTube channel peso. And on your suya sun some suko was sun esan super sun kwanchre. The Warrior Prophet TV. And what you dimawu, and what you dimaya. Momodia so be share a brain na. No wait me aku sun to kwa ye pa. Bye. Yo, abusia me din the Warrior Prophet Gideon for you see it too. Ado, hwe me. Warrior Prophet TV. YouTube. Na subscribe. Na ho na be hunu sunsun nsema na frɛ na ku. Ene akwankyere broskotos. Ene abayifu a wo mu dwane. Aya hwe me the Warrior Prophet. Amete ponko fita aso. Edru wiase ya ma me. Aya hwe me wache. Frɛ wo nua no nua mfrɛ bi se the Warrior Prophet wa pie taifa bokina. Obre mpon na nkasa de ote ponko so a wo ba. Afi ni wo ba. Enti mo ntwɛn me. Yehu a enhyira. Stay blessed. Abusuafo me brain aye brain me da wase pa se wanya abotre ne wahwe dwumedie minim se wasue anwoma bebre da ne da nyina ya na mu bisa Warrior Prophet number aye 055 3733 wakasa wo hwe screen asia ubon se numbers ne etwegu na sorry ne ewo Taifa Burkina Baltic down udu ho no mabisa se asori friend God of Abraham Prayer Ministry ne ewo ifa akwala opani obia petro pomode ne tutumika na bra ne nan ase na won hwe sunsun mu emma wo ene se ne wotie bia oba fa ne saa endi wonua bi achi empentem kotu mampromika anhwa ne wakohu ade a wonhunu se ne wotie bia fa ne saa Nyame ensure sa wo jebre na wo hwe enadwumedie media ene Mrs Gloria Esiedu wo hia me a meye ohima 1 ohima ba ko pe machini manim obi eni ho ode hia ba ko pe Nyame ensure we am son for me dey kwa kuma no me catch us away Warrior Prophet TV and what things Santoya Santaya and best some day I love you. I kiss you. We am toast. Thank you for the post.